Сябры, мы вітаем вас у эфіры Беларусь-3. Як звычайна, напрыканцы тыдня вас чакае музычны марафон з нацыянальным каларытам. Гэта хіт-парад 100 песень для Беларусі. На працягу тыдня на нашым сайце 3беларусь.бай вы галасавалі за песні, якія вам спадабаліся. А зараз мы, Вольга Сацюк І Кірыл Ермакоў, рыхтуемся пералічваць вашы галасы. Як звычайна, сёння хтосьці з музыкаў пакіне хіт-парад, а хтосьці, наадварот, атрымае шанец праявіць сябе. Заставайцеся з намі, слухайце і рыхтуйцеся да нечаканасцяў. І зараз першая нечаканасць. Сёння наш хіт-парад пакідае артыст. Той самы саліст гурта без квітка. Змена музычнага амплуа здалася нязвыклай для слухачоў. І таму галасоў сёння не хапіла. Слухаем і развітваемся. А сыну мамкин ночку ночевал. А сыну мамкин ночку ночевал. А ночевавший дивный сон видел. А ночевавший дивный сон видел. А мамка моя найроднейшая, разгадай же ты таки дивный сон. С-под правой ручки сокол вылетал. С-под левой ручки реченька текла. Опа-па-па-па-па-па-пау. На-на-на-на-на-нау. Сокол там вылетал. Опа-па-па-па-па-па-пау. На-на-на-на-на-нау. Реченька там текла. На апошнім 14-м месцы хіт-парада сёння зноў размясцілася Дарыя. Ну што тут зробіш, калі вы так неактыўна галасуеце за песню? Можа, прыслухайцеся яшчэ раз, і тады становішча неяк выправіцца. А что маменька робить, кинул миленький любить. Иди, Доня, до гаю, шукай зелью разную. Я до гаю не дошла, а уже зелейка знайшла. Выкопала короня с-под белого каменя. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Ай-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Вымыла на раце, высушила на руце, приставила до печи. Ты сказала 3 речі: кипі-кипі, коронець, покуль прийде молодець. Я ще корень не вкипів, а вже барин приляців. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я тебе зачарую. Ай-яй-яй-яй-яй, я тебе зачарую. Не чаруй же ты
На шчаслівым 13-м месцы сёння зноў апынулася Алёна Ланская. І вось тут у мяне пытанне да прыхільнікаў артысткі. І дзе ж вы ўсе? І як вы збіраецеся глядзець у вочы Алёне? А ну, хутенька ратуйце песню. Наш сайт www.беларусь.бай. Ой, да гусли ударили, ой, да гусли ударили, ой, ударили, ударили, ой, ударили, ударили. Да промяни младу баяли, да промяни младу баяли, ой, баяли, баяли, ой, баяли, баяли. Ай-яй-я, ай-яй-яй, ай-яй-я, ай-яй-яй. Гусли ударили, да промяне баяли. Ай-яй-я, ай-яй-яй, ай-яй-я, ай-яй-яй. Гусли ударили, да промяне баяли. Каб у мяне младай муж раўніў, каб у мяне младай муж раўніў, а на вуліцу не пусціў, а на вуліцу не пусціў. А хоць пусціць прыкажа, а хоць пусціць прыкажа. Гуляй, міла, да пары, да вячэрні, да зары. Ай-яй-я, ай-яй-яй, ай-яй-я, ай-яй-яй. Гусли ударили, да промяне баяли. Ай-яй-я, ай-яй-яй, ай-яй-я, ай-яй-яй. Гусли ударили, да промяне баяли. Да вячэрняе да зары, а як зоранька занялась, а я млада успомніла, краватушка рыпнула, ты плётка пікнула, ой, да гусли ударили, ой, ударили, ударили, да промяни младу баяли. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-я, ай-яй-яй, ай-яй-я, ай-яй-яй. Гусли ударили, да промяне баяли. Ай-яй-я, ай-яй-яй, ай-яй-я, ай-яй-яй. Гусли ударили, да промяне баяли. Далей у нас 12-та прыступка, на якой размясцілася наша дэбютантка Аня Шаркунова. І вось тут ужо і я спытаю, і што гэта робіцца? Чаму сёння самыя папулярныя артысты нашай краіны плятуцца недзе ў хвасце хіт-парада? І дзе ж тыя натоўпы фанатаў, якіх мы так чакалі на нашым сайце? Ой, журавка, журавка, ой, журавка, журавка, ой, журавка, журавка, що кричиш ти ще зранка? Ой, журавка, журавка, що кричиш ти ще зранка? А як же мне не кричать? Треба високо лятать. Ой, висока, висока,
Фанатам гурта «Наві» таксама пора ім неяк актывізавацца. За мінулы тыдзень дуэт страціў ажно 2 прыступкі рэйтынга. І сёння Артём і Ксенія толькі 11-е. Давайте слухаць і вырашаць, што рабіць далей. Ты медведь рыкая, будет тебе девонька, ты свекровь лихая, будет тебе девонька, ты свекровь лихая. Дыня хай рыкая, дыня хай хукая, дыня хай лихая, я сама такая. Дыня хай лихая, я сама такая. Будешь норовить, а буде кричать, будешь ты молчать, а буде кричать, будешь ты молчать. Я тому медведю сало день подкину, а свою свекровку у перину кину, а свою свекровку у перину кину. Ды хоть разорвися, спи, моя свекровка, ты хоть не прочнися, спи, моя свекровка, ты хоть не прочнися. Лесе, лесе, ты медведь рыкая, будет тебе девонька, ты свекровь лихая, будет тебе девонька, ты свекровь лихая. Зноў у хіт-парадзе песня з не надта шчаслівым лёсам. Крыўдней усяго, калі раней ты была сярод лідараў, а цяпер з кожным тыднем губляеш пазіцыі. Гэта я пра Алену Грышанову. Тут суцяшаць толькі адно. Магчымасць танчыць пад вясёлую песню ў нас пакуль засталася. Что вечора ходить, не так, так,
Крэмпавае колесо ад гурта «Неруш» таксама працягвае каціцца кудысьці ўніз. Сябры, змяніць накірунак руху можаце толькі вы, калі ўсё ж завітаеце на наш сайт www.3belarus.by. Крэмпавое колесо, колесо, выше клёна стояло, стояло, выше клёна стояло, много дива видано, много дива видано, видано. І шли дівки через двор, на їх сукні як махцет, стали сукні палаті, а дуброва зяяті, а дуброва зяяті, зяяті. Стали дівки гасіті, гасіті, цебрам воду носіті, носіті. Скільки у цебрах водиці, стільки у дівчат правдиці, стільки у дівчат правдиці, правдиці. Де плавала кладочка, кладочка, там стояла павочка, павочка. Крэмпавае колесо, выше клёна стояло, выше клёна стояло, стояло. Выканаўца народных песень Валянціна Альшанская сёння трохі палепшыла сваё становішча і паднялася на 8-й прыступку хіт-парада. Спадзяемся, на гэтым рух угару не застопарыцца. Дамовімся так, вы ідзяце на сайт, а мы танчым у падтрымку. А у лесе грибы зародили, а у лесе грибы зародили. Девки-бабы, по грибы ходили, девки-бабы, по грибы ходили. Одна девка в лесе заблудила, одна девка в лесе заблудила. Молодая по лесе ходила, молодая по лесе ходила. Я ж думала, то дуб зелененький, я ж думала, то дуб зелененький. Аж настоїть хлопець молоденький, аж настоїть хлопець молоденький. Ой, хлопчина, я тебе не знаю, ой, хлопчина, я тебе не знаю. Вы ведьмяне, на дорогу мою, вы ведьмяне, на дорогу мою. А у лесе грибы зародили, а у лесе грибы зародили. Девки-бабы, по грибы ходили, девки-бабы, по грибы ходили. Девки-бабы, по грибы ходили, девки-бабы, по грибы ходили. А далей мы будем слухаць чуллівую баладу Ганны Благавай пад назвай «Дзе б я не ехала, дзе б я не ішла». Ганна ўжо абвыкла да частых зменаў свайго месца. І ўсё ж было б лепей, калі б вы сваімі галасамі мянялі становішча ў лепшы бок.
прийшла, то своїм тополям поклонюся я. Больш не будем, не будем. Больш не будем, не І яшчэ одна романтичная балада, якая з тыдня на тыдзень блукае ў хіт-парадзе то ўверх, то ўніз. Сёння Крысціна Святлічная на 6-й прыступцы. Месца, канешне, не кепскае, але ж з вашай падтрымкай усё можа быць яшчэ лепей. Вишньовий сад так гарно цвів, там соловейка щебетав, додому я просилася, а ён мяне не отпускав. Додому я просилася, а ён мяне не отпускав. Казала я, милый твоя, зірні зара ўжо узышла, прачнецца мамонька моя, будзе пытаць і дзе была. Прачнецца мамонька моя, будзе пытаць і дзе была. Вишневый сад так гарно цвіў, там соловейка щебетав. Додому я ішла одна, а ён другую провожав. Доню моя, не аб тым рэч, дзе ты гуляла цэлу ноч, чаму расплецена коса, а на вачах блішчыць сляза. Чаму расплецена коса, а на вачах блішчыць сляза. Коса расплецена таму, яе подруга распляла, а на вачах блішчыць сляза. Бо з мілым я прощалася, а на вачах блішчыць сляза. Бо з мілым я прощалася.
Далей наш музычны марафон працягваюць модныя хлопцы з гурта «Хурма». Становішча за тыдзень ніяк не змянілася. Песня разважання пра сямейнае шчасце сёння зноў на 5-й прыступцы. Слухайце і галасуйце. Не женился, было гора, ой-ой-ой. А женился, стала горой, ой, боже мой. Ani ложки, ani миски, ой-ой-ой. Повесили две колыски, ой, боже мой. Моя жонка захворела, тыдзень печи не полила. Дал я жонце 3 копейки, каб набыла соль. Ой-ой-ой, 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 каб набыла соль. Ой-ой-ой, 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 каб набыла соль. Жонка соли не купила, ой-ой-ой, на базаре заблудила, ой, боже мой. А ти жонку мне шукать, ой-ой-ой, а ти деток доглядать, ой, боже мой. Моя жонка захворела, тыдзень печи не полила. Дал я жонце 3 копейки, каб набыла соль. Ой-ой-ой, 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 каб набыла соль. Ой-ой-ой, 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 каб набыла соль. Не полила, дал я жонце 3 копейки, каб набыла соль. Ой-ой-ой, 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 каб набыла соль. Гурт «Дразды» на гэтым тыдні зноў нікуды не едзе. Віталь і кампанія з камфортам уладкаваліся на 4-й прыступцы. Напэўна, рыхтуецца браць штурмам 3 лідараў. Пакуль вы разважаеце, галасаваць ці не, мы з Кірылам пойдзем танчыць. Яны естачки
вось яна, тройка лепшых. І я зноў уручаю бронзавы медаль тыдня сам сабе. Вельмі прыемна, што песня «Свяці, свяці сонейка» знайшла сваіх прыхільнікаў. Сябры, дзякуй за падтрымку. І нам з вамі яшчэ ёсць куды імкнуцца. Святи, сонейка, каб нам было тепленько. Ой, да, рей, ой, да, рей. Под хатою сидячи, лусту хлеба держачи. Ой, да, рей, ой, да, рей. Каля наших хлябов, робит солнце поворот. Ой, люли, да, люли, ой, люли, да, люли. Робить солнце поворот. Ой, люли, да, люли, ой, люли, да, люли. Яєчки качаючи, пісеньки співаючи. Ой, да, люли, ой, да, люли. Мостим кладочку, кличем всіх у хаточку. Ой, да, люли, ой, да, люли. Для наших хлябов робить сонце поворот. Ой, люли, да, люли, ой, люли, да, люли. Для наших хлябов робить сонце поворот. Ой, люли, да, люли, ой, люли, да, люли. Песеньки співаючи, свято зустракаючи. Ой, да, люли, ой, да, люли. Святі, сонейка, каб нам было тепленько. Ой, да, люли, ой, да, люли. Для наших хлябов робить сонце поворот. Ой, люли, да, люли, ой, люли, да, люли. Для наших хлябов робить сонце поворот. Ой, люли, да, люли, ой, люли, да, люли. Далей у хіт-парадзе ўсё на сваіх месцах. Кожны тыдзень чуллівая балада Яны Старцавай знаходзіць водгук у сэрцах слухачоў. І сёння Яна зноў на другой прыступцы. Па традыцыі мы запрашаем вас слухаць, спяваць і галасаваць. Заболит сердечко, гляну на другое, мое сердце ноет. За кого я сохну, за кого я гляну, за кого я сохну, за кого
А вось і лідар хіт-парада Віталь Пракаповіч. Інтрыгі ніякай. Затое стабільная падтрымка слухачоў забяспечана кожны тыдзень. Мне здаецца, што Віталь можа спяваць хоць па-кітайску, а вы ўсё роўна будзеце падпяваць і галасаваць за яго творчасць. А у полі пры дарозе дзеўка жыта жала, у бяжалай крынічэнькі коніка пувала. У бяжалай крынічэнькі коніка пувала. Конік сівы воду піе, дороженьку чуе, а Бог знае, Бог ведае, дзе казак начуе. А Бог знае, Бог ведае, дзе казак начуе. А начуе казаченька у карчме на кроваті. Прийшла яго родна маці, кліча вячераті. Прийшла яго родна маці, кліча вячераті. Вечерай, моя маці, калі наварила, а я пайду вечераць, дзе дзяўчына міла. А я пайду вечераць, дзе дзяўчына міла. Утопіўся казаченька, шапочка всплывае, ходит девка по бережку, ручоньки ломает. Ходит девка по бережку, ручоньки ломает. Не ломай ты, девка, ручок, ты не имела медь, не будешь такого малойца. Ты не имела медь, не будешь такого малойца. Ты не имела медь, не будешь такого малойца. Сябры, ваши галасы падлічаны, і зараз мы зноў абнуляем вынікі і пачынаем усё па новай. Нагадаем, падтрымаць удзельнікаў хіт-параду можна на нашым сайце www.3belарусь.бай. Не забывайце, кожны ваш голас можа стаць вырашальным. Мы сустрэнемся ўжо на наступным тыдні, а пакуль вітайце ў хіт-парадзе новых удзельніц. Жаночы гурт Cherry Lady добра ведае, як прыцягнуць да сябе увагу. Слухайце і вырашайце, ці вартая песня вашых галасоў, а мы развітваемся. Добрага вам настрою! І прыгожых песень. Бывайце! У сярэду бабка, у сярэду Любка,
сердце будет биться, милый голубочек. Баронися, бабка, баронися, Любка, баронися, ты моя сивая голубка. Чим же оборониться, милый мой дядочек, чим же оборониться, сивый голубочек. Качаришкой, бабка, качаришкой, Любка, качаришкой, ты моя сивая голубка. Калиш ты помрешь, на кого покинешь, калиш ты помрешь, на кого покинешь. У соседа, бабка, я тебе покину, на соседа, бабка, я тебе покину. Кольки ж я настоя, милый мой дядочек, кольки ж я настоя, сивый голубочек. Рублю 200, бабка, рублю 200, Любка, рублю 200, ты моя сивая голубка. Одежды хузяти, милый мой дядочек, одежды хузяти.